ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Sembut Menteri Rang Ba jong ke Sorkar Jela ubak Preston Tensong, ha kekat retorik ukela lengkot arajar arpuwei ula pelai pait ba ya kekot bala tho da uba Michael S Jerwa ya kebala ai kerteng kerngiu bat menshok no ha kejinya lang kebala long hador bar hall lau mali Shillong ha rengkat kejing sakhilang jong UMLA ke Sora constituency uba Gavin Melim ngam u professor ke skul ba nehu uba Marbhador Khemdej bat kiwei uba Preston Tensong ha bakren kumukwangsan ula ai ka jingiro ya uba Michael halor ka jingpen mi jong u yagani ka kon bat ula kenturu ya kipai ba bagi deban e je ka jingpule kon namar ba ka penroy ye ki par jingtip bat ki nong tho kila penrung ye ki lat jingtip ki jong ki ha ki kot ba ki tho na ka benta ka jing bentoy jong ki imlang bat ka sa lang abagi phai shaka drama ani kata ka swamka ka khasi Misyam ba kajing loy jing san jongka kaduna ba bat kajing duna kajongka dalam nomor duna kinong tho bat hagani kapur na suban ai khule ye ba Michael Jerwa ibala shim ye gani kasin jam ba ye gani kor akaban tho ba ban penbi ye kini ki artli ki sawangka bet ye kini ki sawangka bat naga keteng jong kini ki artli ki kuat ki ba kadon kajing adai Kadang kecing ada kebacan ha, kabanu kau kabanga ban kedau kalong ba kini ki arti lagi sawaka kidai ibanu kecing sino, kaba jeliu ha kaya dustur kejong khasi, kadang ikiran sepang mensiono lani sepang kerengin, bat kini kidai kibenta kiba yadai bat kecing ni. Perlu ya ban tho ini kot nama nadu senen. Arhajan pengalami dan ibu am cutok kot syuk pating kat ini pai asyutot hakikat kubur hasi kene lepen long iku madana berkira dengan berbori om balik cutok kot syuk dan nak syukur dan rewalang pendalam pada pesngap cikren cikren reklasion pasti cuma berkat cuma dia khadu berkat pada iban continue cutok kot ita isap ikau walai ngau tang ipui khmat kaisap cepat heba dengan persang di buat dan persang patho ku bangla tho teng ki kuat ki ba ngenda nan bangadak samlah dia di kata dalam perkat dia ngasih bu syah itu patho dia ngali ketu ni perlong ani kedua ni perlong rambut penora ya kanika kot kerniu kemdabut penora padu cepat kuat rambut penora ka film kila persi ya syong kedua ni perlong pan ora ka film ro kerniu man pen ipai ba Dari kawan nak kani ke lockdown, penolong yang apa pesak teng dari cumi pemigin ke film, dia kado ngawan rak nak kado cuba kot kado cuba songka. Ngali lemak ikut kebot, pengesio lemak kita kena pun pi betu, sepang kani kaya sepang kani kena sim pihun, sim bisnik baca kakak wat hang ni hasilong kerja. Tanggal lembah sim bisnik sim pihun jono kebelak prong yang cuma hari kebelului, buat penun kami kebelului banle. Ya ke ai ke ba kat kum kapalan ke cuti dia nama kata kami di ar kli kon ning ba kat ke ju i junga ke jujang baca apa imam salah dia lo ke kon ngala ban peni pertai ning ba ke jundon betalang jo i sesta kedul bel ai kantin kentho halo kerngil nang kai i bawolta tabah i bikai po sengketa college ibadai perlo jengah nang ta susu idon sewe riro ba im sim ladon matah ni ngelakon lang i iba ndrei ong bakarta janga kam syu na suntai pa im da koi dakia ita ini ba ensen lamari ba tip esi itang akdem ba dramai ba paw ya puan ba kimang tokot kimang pemikot ngajio i na kapor sekor yang kecil belat ya hikwa bat belong kapolom bakra bat natrai ya baru rengkat but kasih atas society yang move nak minta ba an penruno yang kasih dan baru Papua age
Bahkan kata yang nginang ya berdin, kenal bah, kan ini kecil anggur, cuma baik bah kejelas, cuma terus arti ini languages, iba ni penerkam apa kejelas cuma bahkan rumah apa constitution juga India. Tiba Michael mengesahkan bah, kan ini rekod pada kita terus arti bah la produk dari Profesor Margardo dalam rekod kata masuk itu wadah nampak juga berpulih kepada jemput adu kata-kata kam dapat kabito mention ni nagsokar nilai perkara nyobi dijinjia ke pasnosi tanah kadang bakno badai di mentionno dan di mentionno gelar kejadian yang anu yang berlulu pilih peta kejadian itu karena kejadian apa sesuatu batna anu ini ya berkat na kalian itu berserta kita pun di criminal acts kita pun bahagia dan they belum spesifik everyday bagi kakak kata-katanya ini bagi orang beriu udah mention dia nak tahu apa tapi ini dengan perkara hatan kedur di orang dia legislation but next step suara si bagai koi dekat karena kekuat bagi Pak Michael itu melaksanakan halang yang kejimut dekat jom di nongshong berkajat peneriu juga berokoi. Namarkannya kajian tanah kajat peneriu juga. Nah persiang nanti Profesor di Ladon Departemen Gila Research don NDWP Pak Kajat peneriu. Kiba kajian yang niat tolong nak dimensional. Nomor hapa persiang membuat nabi berkata. Kebetulan ini kejadian Pak. Dan Ray mention no indirect kata kejadian itu. But kita kenal mereka itu penting kita keren mensuarakan Profesor Gigi Swen. Udhlen ubah tanya kesenam kasih. Bik bama apa? Udhlen tambah apa? Udhlen ubah kata kesenam juga jadi. Dengan saya ini berkat jenayah kata kebejenayah.